ya becha waka oni aje hwede we ye ka tuntura ka we ka tantan we ode me ka wo ode me ka wanka wanu antu na mr tese me kasa wonam Ghana ha obi si wutrase wonti me peja wuti me no worry 22 years on sanso adwuma mu da wona wo man mo di mi sopu dwuma mu sika nyina kawano tum na Florence Obinim o pushi me na Mr. Tese me kasa Florence ti prophecy ti nkomhye asem ne nsa pene beto Mr. Tese me kasa didi kan o man be sole tia o man no be nyan tokwa o man be fight against what time be beda one man ntemu a better the rest of your life gwede makano na dofo so nyene ho yeto mienu otan beda wone otan beda wo man ntemu no wo man ankasa menza no ze ne nkola ne ye baako oze ne wo man ye baako omo menza ne ko no mo bahwe ne fe o man no Mr. Tese mekasa otan bebe be ton kwala ne ntemu a ebe chen adwo asafo ene ni nua kodwo asafo jo ni akofena ebe na yesi tututu nyina be mu no otan bebe ton kwala ne ntemu no untimi enswa yetoso miensa wonua no mo yesis otan bebe to wonua no ntemu ene aborosofo churchfo ne church members ne ntemu no Florence wona mabesi wutrase untimi peja wuti bia wanu ase Florence nya adwuma da kwasia osofo ye adwuma on na sofo maame de nya adwuma enye jimi muro so a bia wanu ka ase ma se na mitua school fees 20,000 euro ohine enya wona betu ene ka pesa wan na etua ma snacks no no yiri jawari adi twa uya bo jimi ne abroso ujimi na abroso fa Florence so na fo no ko twitwi binimu jantre ni bema gonorrhea ni bema abusia enra ya mama Florence Obinim grantee interview e wo Peace FM oni e bra peni wula Michael na se ne mami e kasa en Ghana fa na ba ti pass wo hu kasa abusia after se mami grantee interview no enne ya me no ekase less than 1 hour ni kunu Bishop Dan Lokojo Obinim ababontin abe video watch say ne Florence piano na abusia piano watch say ne piano no wo de komhye miensa e na ato oba no so watch say ne dikan so oba ne push na ma ne babontin so oba be kasa ne ma wa wo no se no mbusi asori atia ne omo maame no e beje on ne Florence se abusia enkomhye to so miensa na de message so miensa subscribe so de ma ya no aka say de do ne be kan said the better upload so when the first person ya somebody can na fa said the mechi na fan sem no ntwemu emro enra na wo Peace FM ya mama Florence Obinim ene Ola Michael grantee interview na ebusuya Ghana for trese amami wa trese ampa wo ba pa wo yire pa hwan ne benya proverbs kan wasem no eye wo no a na Bishop Dan Lokojo Obinim enye fi se ensem a wo kan ye no se mami wa kasa yi fi se otum se na ye bra pani wola piana se ka mami be kan sem if se na Ghana for pensimati na so mami nsem bi ene wa waka ye waka bone e de fa de kunu na nsem mienu bi e be waka ya air trade eno na Ghana for say bia san nsem no e na mane kunu ba bonten abeche na o labi sa ne se aso ekoba ne se ni di Obinim ye da ne su se ne kunu ka se woji Obinim de afri ne din so a then obe no so se ne kunu ne be ka de a wono se ne wan e di ne nya ne dia it is what we owianfo ba eno ba wodwene ne ho na se ne kunu ka se ne di Obinim no woji a oni bibia obeka se wodi edi no ede be mani kunabusia weni ensem bi e ka ho ene ka ye a e ba ye ene afa nyima bi a ne wo hi obo ho pa ya nyame fa ne kunu so eye ma ne no ho sem ena maami kodi ho komo Ghana fo se maami wa no hwam ne yakoso nyina echi no san nya opportunity no wasan kan sempa ede afa ne kunu obusia ensem bi ba ye pe ena ne kunu asa ba bonten ene ebusia se eye nkom show se eye duabo se eye sen no bi ne pese wo che ne no ye ntime nche na ne di kan wo se send an interview or casano as a pushing to the wall or yaman limits nedu. Na send a pese or babo tibekan somewhere. Or shall say a walk asan and mawa walk no sending money best sorry at Tiana Yena, a bedin in some any and send ye who can one. What can a dear Bunny and Yasan Petra? Me and put in my ba, you have it in Florence Obinim
Florence Obinim. Akuya Safua, the lioness. Akuya, abodi insane. Oh, many men am the video no. Menai, me bompire from another 11 to how much 5. Tiafena me kwakoda. Me that's why we are me post video no. When you be Florence, uko interview ni bisaw waware ho asemwa. Wo se nyanu nti na oba why. Wo so ba so be wonwom ho promotion. Kawanutum. Na Florence Obinim u pushi me. U pushi me. Na me start se me kasa Florence ti prophecy ti nkomhye asem yensa pene beto me start se me kasa didi kan o man be sole tia o man no be nyan tokwa o man be fight against what time be da one man ntemu a better with the rest of your life gwede makano na do fo so nyene ho yeto so mienu o time be da woni o time be da wo man ntemu no o man ankasa menza no ze ne nkola ne ye baako ne omani ebako omomi ansa ne ko no mo ba hwe ne fe omano Mr. Jesse mekasa o time bebe be ton kwala ne ntemu a ebe chen adwo safo ene ni akodwo safo juni akofena ebe na yesi tututu nyina be mu no o time bebe ton kwala ne ntemu no untimi enswa ke toso miensa unya no mo yesis o time bebe to woni unya no ntemu any abolosofo church fo ni church members in ntemu Florence wana mabisi utrase untimi peja uti kawanutum what kawanutum many prophecy ni ensa media ma kawanutum obeka se daddy na se mommy okasa onka bone mfa ho onka bone mfa me ho nim se Florence Obinim kasa wia enyansafo kodadwen ho na sebi ejinifo na omede so fo ma bodan fo aduru no o ma fa no ma kasa fa ho na o mo betro comment section o mo so tworo nti je o betro no de o beka no eno ne ku wi bone mamme Obinim mankofo di matem se me nipa bone fo no ye sisifo no eno na beti asese wonka bone mfa me hu but ekuruwi bone mame ti wonka na ntum Florence we start ka se wonika wo se menka ho azem usu wonika sa ya becha woka oni age hwede woye wiye ka tuntura ka wi ka tantan wi ase Florence ka wi kwa de we started say we used to be Quran 16 years ago rack 4 Tananeti reku flatten. Mito rack 4 brand new man. Florence can read as welcome. O megu ni masi you. Florence cars are what they say ni bi ni we you. But they say wula kwa do yimi yam na na net ya so ase. But they say wula ka say foforo ba. Hey, mo make sure say foforo na ba na be so achen cars ni gu fie ho no. Nim say na yas na net e ho na. It is na yas say there bi. Afi di fie ni yepe. Hey. Wala si Florence Obinim ni fie. Florence. Kawane tumu. Dwen kwala na ho. Dwen kwala na ho. Ana odo ho ko bo onkrofo no. Eno metu fu se. Oba de okwa wale a prene ji wajapade je wode. Ko ba kwa waria o preja pade manemma bema kwa waria o preja pade manemma Florence ode meka o video bi na mi try no na mi gina so de ma me ka se me free fie no one wo ma no o baba ko de ka kwhwo
Chom se membre fie me se membre fie na ebi fa video no. E ho na kodwo nyansa ni me kanyansa kasa. So se me free fie 2-3 days me hu di si e. Enyansa fo dwen asem no ho papa. Ana Jimmy fo no. Omo fa bodam fo aduro no. Omo fa video no start se omo kasa. Omo kan zen. Obinim ye childish. Okasa sa akwala onya matured. Obinim onya matured. Florence ye matured. Me kasa mi bie mu. Ti Florence obinim die utimi bie mu. Nti fine ko me kasa mi bie mu won. Mate. Mi so me bie mu. Florence wan ka wan wan to na me start se me kasa. Wonam Ghana ha obi si utrase. Wonti me peja uti. Florence, who you also buy? Why you mother 22 years ni? You know worry 22 years on sa so adwuma mu da. Wona woman mo di mi so adwuma mu sika nyina. Ghana sofo ye wusika e che mo nyom tofo. E wusika pa cha mo. Florence, who you also buy? How many albums na wabo? Say 5 and 6 one producer say. Nti we are prophet say Fabra Bonten. Pa Thomas producer baako mekai. Only princess if you ma dia no. Pa Thomas ne producer here. When we say Pa Thomas we discussing the room no nyamfa so say. Mo fa fi Ghana mra Bonten. Na mo fa Ghana no to form member ni nyina, ene Ghana no to form emba ni nyina. Say first no anasa ne we wusika e produce nyoma mfaso se na benya tomo di obia de ni fika ba bonten na Florence Obinim so de ni fika ba bonten se ye to no nyom no onya mfaso se ya mo kan chene se okay to Obinim produce se o ka se 3 na 4 mese samfaso ni sika ni nyina de ama no na afi wono so de media ama me ha na e beni gina o de media mi sika nyina be ma me enya de atwa mu no me ka sisi a mi sika e wono ho o de media nyina be ma me akola baako school fees 20,000 euro. Akola miensa every time 8 years. Check here 8 years abruchiri. Yefa Ghana de no twenchen. Florence. Urses nesi fi wona ehwan dia. Membo cousin Bentley no. J-Wagon no, Escalade no, 2 Range Rovers na ehwan dia. Florence Obinim mi fie ne wo Ghana nyina. Ene mi fie ne wo Spain no. Ehwan dia. Florence. Ehwan dia biya no. Se wo ba bonte ka se ye meme dia. Florence, o ma me case na ye de. Me ana dia asem ne be court. Akofa lawyer na so fa lawyer na ka che judge ne say se Florence ye me dia papers ni nie. My lord, yenche. Na me so ba kwa ware a oprema ne ma be ma kwa ware oprema ne ma menim se mo de ne ho bebo mo timfo na na motu ne fo se won pre ne dia ti wona jeje no ebeje media mame Florence wona prophecy mi ensa no ke be start ka wanu tum na dwen kwala ne ho na Obi TV so TV me japade nyina wonim se media che wona kwala no mudin ne da so e ma me starting ka se me peme de asofo e wiska che mo nyom tofo kawanu tum wate impushime we are part 1 wo say bi wa wo kasa biu e fa ware no ho a statisa me kasa enye Florence 22 years me se won adwuma da fa wo figure bra bonten na me fa sika ma na me tufo ni nyina so nka se na wo se wo produce nyuma wo se wonya na me je mede mfiri wo ho why mo nyene ma asam no ho na mo nya kasa bebrebe na bema ekoye bi wa nyene nyina me prema me mba man ko prema me mabusua tentenfo no bedamase mo baba Kojo Obinim. Na watchiri won fa wonu no.
Udamunu no fire. Hey, could Obinim. Time I jaw my would do narcissism. Even now, Florence in a tremor. Florence, your person can be your baker. Your person can be your baker. That the income shall me what the mouth. Sir Florence, bien anonso or cassa will be him. Ube suit us. What story them won't see me raho. Tia come shut us me. Florence bien anonso or cassa or Tsaya Woko Obinim. Everybody bet that when the woman in term. Because if the children come to realize the shit you've done to their mother, Tia come shut us me answer. Sir Florence bien anonso or cassa. Obinim. Or tanya babe that when the Florence and Musu at them. For Jimmy friend and so called. For Jimmy, every Florence and so called. Tell them a cano. For Jimmy, be one answer Florence and your Jumada. Quasia, or so for your Juma on. Now so for mammy, the end Juma. Asa for mammy and your Juma. Ah? Florence on preaching or was already them. Florence on preaching or was already them. Antonio was already them home. On cancel as for a man. On one year, mommy. 1 year the trophy. And Fanicia, sorry, them said, a poor wouldn't say. And then Chawame, Obinim, leave Florence alone. Me a fiana me warn you. Me say, for one no fiano, for free Florence so. Uti wa tutuo. Uti wa tutuo said ya before ba, and did you uti so no. For free Florence so. Would this shit out with the bayano? And guess what? Won't you be found calling blackmailing a da? Or bad time papa beard war we are say, H. Florence. Essence and quasia, summer what's here, now what's now? And some the man into no. Their children will forever remember her sacrifices. Obinim, for Jimmy free so. For quasia, for free so. Florence, why ye Juma 22 years? On your na building ministry. So what Jimmy Copello and you non chra what the coro. What's the animal? Sarah started a cassa, and they are Florence canon to one wine. One I bet your Florence and car. I say what a buon children. Nimo Cafunia Ananta Frey, or more damn, what boredom what? What boredom? What satisfy Wokasa? Whoa, why your audios? Why would you be that interview? Eka say, when you are bad chimpana, Copim say, Obano, no person never won on a poor what Jimmy Foke. I see a new a poor Blanaba Florence day. Never won a cow. I say, was the Ampenia, Wobani wouldn't come across, who could not saw the mobile, useless bitch. As so ninkompo. Then go for one, I see. Nene Jimmy na ye wuko Obinima. Ene Jimmy Murosoa. Be one can say, na me to school fees 20,000 euro. Oh hine. And you na be to and ka person wan na to am snacks. Ah, na ka yon ko scan was snacks. And I health insurance. Utua wo ye mo ba school fees ah. And one who yiri jawari di twa we are hey Jimmy ni abroso Jimmy na abroso fa free Florence so na fo no ko twitwi binimu jantre ni bema gonorrhea ni bema syphilis ni bema kwasia wodi kotia wonhye odi twa wonhye condom aboa ananu na no bobo ahyawo fo ma atwam kwasia bema wokoti gono e de ba fie ka free ne so ko asi animu aboa watu awo school fees enti ema award je papa Bishop Daniel Kojo Obinim mensem no na yakwa kotie dia bana in fact so wo comment section ho na o kan comment a amanfo dia ba begu ho no mo a dodo na e kire se e broken heart wo mo se broken heart na ache papa Obinim because wo hwe nanim posture na wo de kasare kwa e kire se within no onye okay bibi high papa enti Ghana for say we dey a broken heart na wanya na obi say papa boss say ne ma na yiri say odika na papa abekire say waye will ya wache ne nyama de ama ne ma a wo so ono ne car no kura wotim kwaye ne badea na enti wo hia car na wo kɔ ne ba na ode ama ne ho na wakɔ akɔgye key na ode apie
Inti Ghana for says, wo kura wo to ade no so aye wo ato so ache de ama wo ma. Na sa wo kura wo ni bi wo di mu na sa wo yire so kasa oni bi a eno fom so oye ye no ene ne ewanyin. Ne to so mienu Ghana for say ye Mr. Bishop Dan Kodwo Obinim say, e ma na wo ne Florence Obinim awo no. Enye wo nyomo na wo ya na. Efisensem a wo kan wo say, so oba bontin na obekasa a time baba beda Florence ene ne ma no entem. That means say e bia nkwala na bi wo mu a enye ne ma na wojo ma hye ne yem se ne ma na. We your questions are Ghana for say ye bisa. After we extend the call Florence ebusu ma watch say a time baba beda ebusu nim ene ne yire na de se ne yire no de be poti na yes skeleton wo cupboard ni mu a besi nei won't me ma bontin be kaaye se ne Ghana for ka no asem no da hye na aye na fe wo de kasa kasa sa na na fi say asemi na hye se nyina afare bai no eye nsem a wo be kan wa sorry dem ho say se wonni wa wo yire enni ho kwan se we ye ho ntotoye wonu aye ni kunu no obetimi aka bi wo je sa right ni defini nsem wo be ya meka hwe enu achi anso wa wo cycle dina sorry dem kro na cycle ka say adenti na wo yire ti asem no wan fafo na amfa wa misa wo say adenti na waka asem ni say ni muntremu ne say no ko interview a wetimi ayi ano na Ghana for say ye misa say wonim si e fafo mfre asa na ka asem na wo be ka wo de na wan kwan ko bisa wo say wo toto momone e de ahye wo yire nu no ko bi na nu mu a o ka say na nu bo wa na questions Ghana for say ye misa no Ghana for say wo be ifi sa asemi bai wo ma botin be ka asem boni bia fa wo hoye na emom ne ono fro se be wadu abrabom ne niem bi wo han ko hia e be mana ye complete wo nyaaye wo ye musician wo ye star an wo ko grant interview na waka boni bia ne ho a wo ka de fa wo empo no kwa po kire se asemi e bai ya tim legal wife fo aso mi krampo no wa frɛ se wo mo fo na de ngu fo no bia ntwa so na mo nka nsɛm ne biem enti de be pa no be wo ko ne chiwa Ghana for say asa Obinim ya ma ware no aye ya de ama ne yere no because wo compare ne yere no time wo si so bo nwum ene enei adwontofo ne bi bebi wo moduru bebi ne yere wo na asa ne yere aka chi de ne nyina ye aware a wo ba no ya so te de ma ni kunu a wo yesi wo ko nani mu a be ma ne se de bi sign tena se wo yesi ya be ma ne se tena se wo be ma ne se ko na ko hyem ko tena se na ko hemba saa bre na daje oja to ho akoko tena emma no ho de ko hye wo mu no senko tena Ghana ha ene wo de ye n'anwum a ebia na nkanei wo ko nani che bebi ene wadrin se Ghana for say nima wo mu ni Obinim wo mu ni ne se we nyame nipa so de oba no kwaje na ware wo fie enye social media so na abaje wo yere na ware eti sense bi kwa ba wa ware na se wonte wo ho ase a social media enye bebi a ye betena ebebo ye nkuro saa be ya odi nsem ne beto social media no bie mato ho se obi amra meka bi enti Ghana for say papa se obi bi ne wo yere kan e be sese busuafo ho fa asem no koma busuafo so ba na ye obi bi e boro so a wonti mi ne oba ne nsena bi ma fa ne kokoma na busuafo na wo de nsem ne ba social media no wa sorry is at stake a sorry na wo da no ne ka ho e de ensa na wo twa to ho e de ma wo mu edi wo twene so mo hwe so of pani ya wo di ja wo te busua we e de ensem wa Ghana fo aka de afa ho a bi be so mesre so wo so be ja comment or comment section ho e de ma me all the social media handles no e too much gh o subscribe like ya share na before so media makra